imeya yasemhlathuze uma iphakama baba umntolo ibhekisale umunwe ibisale kodwa mina sengayini ukuba ngingawuphakamisa umunwe nenzani bafana ivunyiwe iziyavunywa ngisho imeya yathi ikhona lento yalomfana le ikhona lento yalomfana ngiyacela ke bafana siphakame sime ngenyawo zethu adini usokhona cela siphakame sime ngenyawo zethu sikhipha umuntu manje umpostoli uNdaba usikhipha isinto entsha ke le intsha le wasikhipha isikhwekhwa wathi sizopheka le siye le unique sonke wema liphathi sibhekele awusiyavala namhlanje bafana bakithi awusiyavala dume sonke sibhekele awungiyaqela bafana bakithi sonke sesiyezwini khona manje siyezwini sonke sikhipha umunwe sikhipha umunwe somebody was 3, 2, 1 somebody asenzeni awusuka into ekuhlungu kunakho konke ke into ekuhlungu nakho konke ngiyabonga selisukume bafundisi ngiyabonga 3, 2, 1 song I know ukhona umuntu ongenzi kodwa yini 3, 2, 1 siyajika ngabafundisi kodwa yini esolweni awusuka nini wazakalani esolweni 3, 2, 1 jike back wema liphathi siyavala umhlangano siyabonga mfadeli siyabonga mtatshwayo wazi wasindisa wazi wasenzisa intiye namhlanje sifika page naku YouTube kufika kube nembuzo ethi laba bebengasukumi ubangani nabo uqabene yini nabo bese ngithi ngoba basukumile bonke nje bese hayi laba abangasukumi phakathi amadolo banenkinga yamadolo uyabona kuningi okwenza la khona asame kwese okugcina sengiyahamba Sengiyasuka wempostoli unene hayibo sengiyahamba Shilo Asam
Yes, yini original Roshilo. Imini original. Sepiko original. Sabe sonke. Suka bafana obagcina sengihamba obagcina sengihamba bafana bakithi sengihamba mkamezulu three two one asambe Salma befundisi yaxolisa abafundisi uphakathi izandla yaxolisa kodwa sesiyawina obathi three two one asambe ayekeskas noma befundisi sengahlala phansi befundisi kodwa ibandla noma lingama ngenyawo befundisi hlala phansi ngoba le engizoyenza manje isirious kakhulu engizoyenza nike nayibona le hayi man yabona ke lo number leyo icime lo number uma sesivuka sivuka bese ifaka lo number asambele mkomezulu tu mabaso